Kardom nili Samson Talong lapen penengwe talk show on 6th schedule to the Constitution of India and autonomous state. Penengwe nili to major ding pen. Pothot penengwe bang tholo lasi penengwe labang so 528 episode ki chokolong pothot nili akhai sar jaiga tharpansi phapon lo lapen alang li studio long ki phateng men ke bang ponapot alang li phan deng pon lo. Kardom sar kardom. Lasi penengwe nili tum kache than pon jike lahen lo ili tum non owe kimi ba modern days ahut tabang so a generation ahut ili tum kupi pisa kisuma administration pen laso puthak si tum chekhan ponji lapen tum pining oi depo asi illegal arrest ili tum my meeting ne bi puno lapen ason ili tum ahok kachini je phan India a state ba itum India aderalu media tum hana lapson ahok alam ba ahok akam giklem lo la tum panda lapson kinne pondu lapen an partame ahok asai ki claim void ki claim kang tung na tumapal ki pas kapasik sak la kusang do pulisa atumbe masih ningwe la bangso tupik sin ele tum cethan manji lasi nili nali panar ju ponde posar lasi police national police commission a report ateng pen 100% ateng pen 60% of the arrest made by the police are unnecessary and illegal busi alang tama commission police commission pensi kipak lam konosa phan tharong mong pen phan trokep ke nep nangji kali lapen akenangji awe lapen aron re pensi kenep lasi la bangso ke pache tonolong article 21 of the Indian Constitution la ke halada ki pugela sonlo no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law komane adai kawe pin abang piaphan pisung long li kenep kangnang kala pa isia ki pisung lo lapen kenep ji abang pu atum stame aron chokling mensin nep nanji waren no nanji lapen akenang ji abusi nep nanji pusi halat ake toksa lasi pini head jong angtan ben state ben ke ba tum dak iltum karbian long lo dipu an part me ahok pet pu pisi alam tum 6th schedule lapen 5th schedule labang so arlo alam kachini je fancy research scholar dom labang lo an part me ladak le tum karbian long pen ke japon il tum PHLC leaders ake hai bikromanse kursing timung an part me kajironga pen ang sitong dun social activist ake hai pronob dole an part me ari sang ho Chhattisgarh pen ang sitong dun apan Delhi pen dadu nasi alang tum pini lang muku anak sudam lo jasemet solar project nangkan stolji pu alam lapen mining aputha lapen anpartame sainik school la ason ladak oposon si public atumpen free and fair intir la pen si wrong arada pan arjupe meloma ilitum arada tum kopisi akena hokma ake losma halahai la dakalam kachini dami pansela tum wrong ludam lo labang so chingbai bomahut dilaya police lapen manja police atum gari hum phobak dopu haladak dampen latum kaching room along pakphuk dun daksi thana an la lasi la so puthak sineli non nangli panar jupon posar lasi nangli administration ateng pen police atum la pusona jak komdoma jongsi kachet heng kachet chok ave pinpen kaching wai along ahok alam kachini jepan rada tum along ke jepan la bangso chatai platform long ke jepan la puson aron ating men ke claim men apot police atum la puson claim mun ma la so puthak il tum akenan sot la pen non ka cheplang gom present situation karbiang long long tamela puson lo meeting ke khan an part ami mesena sai long akeng kam ka chi jorlong justment police department atum ang bong ka chi jog dum pen ke pasung ke pasik sa tu la so puthak sin ang pan long apor ke mono ahok lo ili tum India ke Article 19 Constitution along epuge jok tame ning hok tame chingrum long lam chingki chet han long la pen ning je long usi hala daketo law long constitution long keto constitution bulote India adet ki kim a framework lo a rang lo India adet ki kim a rang lo hal dak si keto la pen la so a rang pen pite
ason kapre ke thang de plamun ele ason kapre a lo ke silamun ele la son akang tang alo lai lo kang tang nei hadak si pu chingki anda chingki tame ningje anda ningje tame freely pu liberty ningke hang aling pinige languku arong inut erong languku area isi arong along kacing kita meeting lagi tu tengali informal pula songe cetong chong lo men cetong prong lo amasi jingrum lo ningkreng ho repot jo sokero tatang lo moni tu lama si jingrum lo amoni tum duk pikpa girja hema tikku belong popot Kristian na tumar ko duk pikpak tu sipu heman ta arpong anta inghan pen jivit sai sela aklong ta inghan long lela hang ta ave duk pikpak tu lapen hala tu sung opot lam le ka chini tum ta kali la si arjulo de hada Soinik school ki bi pen nang tum kopi si ale ke longji ma pu nang tum chini lo ma pu karjuda la na la soinik school bi nang ne pu ke nilitum halada inghana pule pu adim lang lok so long ki bi ji pu hota nilitum che song lo hada papi bi long le der la kapi bi long le thege Dolo ason kapring ningyan ang sa tanon ng likar diobang na sinang kapjat po la sur alam ke cingkita me angge cingkita long li jong si hala ko mani football field along kapatua klam along poson de la le ason kapring seta lata non BNSS pen wa haro isira troker ke thom order pedo de tikke ning hokta chingkilong halo bang so ating haro isira trokera thom order ating benle dolo te ahok lo la bang ke bang phon par tot chom da long le dam rapet ta long le hala bang ke kai bom pi ni ot long le la puson mai pe ta ni ka hang ben so lai long le la puson seta pinya bang la pukali that one haru isira trokebra ke thom order lege dota kali that in some jin la pen tu hersi Amit Shah ke hai chief minister ke hai elitu masi em ke hai tumda pulo karbiang lo me ning in some jin lo non ke jok ta arlo ke do tumda velo me che bhong jing chek ta velo pusi ke pu ha den arong adung amiting along si la song trok atu so hi ke pi do no hot siksidul of power hala bang suhut ka che ho dai do no hot ante girja he mati kublong la ke private adim lo la ke kardom he mati kublong si Christian de se pot ne lima tha la girja he si ke do pot Christian de se bong lo ni li aroma bang dam long le la asita la dak chingki long le pura police atum dam pak bang in koi thom kep bak du si police tum ke dam bhari ron ke dam son ko pini heda khuri dut lo pa si kapang sam dam ke theng dam ke chok dam ba ke rest dam ye son si ke dam isi dalang nam lo pote hala terrorist atum henoda ke klem apan ke dami posonan na son tu si pu mane arlo ke do atum apan ke nep dam ji poson si ye bi tu si pu rong ki duk so so ali ala tum ke office staff atum hana ka pheri atum lang adung ke dam hai he atum lang hala tum ke officer adung ke dam ke akhial lam lo staff hala staff mane clerk atum assistant atum babu atum ke claim atum adung na ke dam hai he atum lang ke dam he atum lang hala dak si karjudam na tum Soinik school nang bi po pilo nang tum ali ke long dun ji pa lam
karya kacini je pan sih kita aja mah la tengah research atum ke kelang terlip kalang hatar li patu lagi alang li tengah kacini pun te akim me tame kahino tame arjulap ko alang li tengah angge nu ke Chhattisgarh pen sih bang jar dengan Delhi pen sih bang Chhattisgarh pen ke bang bangkel lagi medal ke long bang award government dum si medal ki pia bang lo lagi environmentalist angge la phan se ako ke arrest dam tu ko pualam lo lagi la si la bangke theglong lo lagi lo teng kali lo police dum usia bang na arrest lo pusi pu kai arrest pusi pu amat la si manja police station lo bandet lo kai arrest lo pon la si ar hem kang sam lo si bm lo pusi tum matha lo si nili tum da dun lo ama si hadak li tu ro ke o ni tu kai arrest kali la pula lam ka juja fansi ke wan chak he eta lam ka juja fan ke wan chak ya hadak ma ta juja tami lagi ha dah se tong prong no juja tami dak thana wan si घंटा के थोम फ्ली हदा पर जाप सी चोलोंग ले जुन लोंग ले पेन हालत तुम फन दुकिंग होय पेन लाम पे के कारजुजी पुगे aku ino da polis ake the bang abju de da bisi aku polis aso bang se aku karju tu la puak pak ta gabi ake the bang abju de figa aso bang karju kam da de lo procedure chok se de lo chok se lo lage o si bang se DSP bang arju de da bisi o si bang se aku karju tu ko puak kam le lo malata la si la an ke claim ke la ke law teng galilo lage karbiatum inglong ara atum khilandia ohomia adivasi atum anta ba khapre ka khai dum sita lage chini nang ko lage son ke claim ke lage aron ka pi phuglo government ma se aron ka pi phuglo acheman ne ligama tha police bang thom kep klikep hada ke dam ke komat ne political amunit government amunit atum ke toy se ke dam lage tupi de dam de ji thang bak be bang hapu kasing kichon anat lepi lo ange hada gate ka pe hon bang ke hala non ne koila pini da phur pik tu si pu amahala kasing ki un ho si koila pang hor jor atrak si ke wang tu si pu ha koila ki phur adim ben hala koila ki phur ta la ta aron re si ki phur aron bincong det nangi pu council along itum six schedule along ke tok du seta aron no anda selam le det angela aron selam le det report koila ki jor pen royalty pulo ki pupu government ni aron ate royalty pinangi tamane khajana pinangi tax pinangi halo so tax ta itum council tu ke long le det bom lo ange dor moha ta pi ne det bom lo ituma master atum kuman ini kam chu claim dun council lo kam claim dun na master dor moha da long le det lo jong sal atum malang litum allo ta silam det aron silam det ason te aron ben pur to te la ke text ta en nong ji non ki pur atum la ilitum kase rai jakong ke do kase rai tum political election ben ke hai kase rai election ben ke hai hada kam ni tum si la tum si lai hui cho phur wa si ro jor bom lo election ki thur dun ke koila ka cho phur long ji santi ka cho phur long ji har long ka cho phur long ji ason thak thak la pun na pin chong ka ba la si la ke no pik alam lo de pin ni la kai res ke nil tum dun pak lo ma si la tum res ke res de no api ke sita pisung lo harassment ingraji bukan harassment lo aduk in hoi lo punya nasi lolong tak kita do thang adu andai abe pina phanke mini di sida thang long li koda to do itum hana freedom de itum hana freedom nang pilo ili to phan mopen pulo jongsi monsam do bomun hud la puson claim lo pulo tante police tumsi corruption ke claim lo corruption buke broader sense la namlo pulo tante ili tum tangka ke chok phandele corruption kali seta jakong power jong si misuse lo pulo tante
jakong jong si kipi ko an ma aron pen police department no phan police officers no phan kipi kiklem na jakong pen abat klem de loklo tante halat aisi akara song ko sida ke to nge hala da gate ka pe hon bang a gate do a pai do ko ya da pai ta inkai tip lo ama se a gate ka pe hon bang ke ningoi la ki mene seta ha Delhi ta talks ki dun ra so hi ke pi dun bang 2021 aning kan inu da bang so hi ke pi dun arleng ke te pule tu nge ko ma tha seta non ke gatekeeper se da ke plan ko de pu la son o ma si la ke hala rat apan ka pe phiri pu apan or kom lo je alang li pan gatekeeper pen chong de la non handa an ge alang li tum si hadang lut long le pu ke pu jok ta lut long le pu apu area ke amat in long ar lok po si pang thei dang lo theng pian la pi lap lo pu si pu la ke environment pu lo la ke environment ka pa hin no kam sia da ke claim chala la si environment na tum ke wang lo la si nang ke lang lo bi no ka chini kang tung lo six schedule ar lo environment pula te tomon lang madi bethe itum mek peng tek long le lo la ka do be oxygen pin ni ke doji apa ye la pen la da khala AQI pulo air quality index tomon kwan si ka refine ba kwan si ka chi thing ma hedi tomon da la hai jong se mining ha hai thing pi theng prang pi bong lo pote tum tomon da la hai dom phan ko pulo quality ba hedi heno da tomon Delhi long da la son da khalo AQI ha da ka quality ba heno pi kusi bua hala da ni ta elong la koila phur pa da thai ni li dam lo a rong I siamata jo ner lu ta koila ang nim ye an ke jo ner lo ta koila ang nim ing nim lo te muni da tum cancer long ji la ke aning achi thege wang un e asma pini ni long ji la ke cancer long ji la pu I know la son si la ke environment phalang hu dak le pen fishery lo nong sila koila hedi la so lang le dam lo te ok ta thila bi ok la la ke la si la son ke claim na ne puloti la si ne li tunge la sainik school da binang ne puloti athema la sainik school ko pi binang ne palam la topic ka prek ne that's include lo hai sila hai phanda kelang dam lo lang le tu ma ko pio ko si sainik school hadak binang ne la so lam lo pulo nang tum hadak sakori lo ngi pulo amuni da tum ning ke hadak ke dua tu metric ke pas atum da avelang class 8 ke pas ta doma ave ma tu nonan a chini pe me melang halada ko pulo ko pia sakori lo belong dun po la son hello ko pa chu be hala mikir bamuni ko adim karbia rong lo lata Nogam district ang bong Salona na tu halada solar project bidam koklo kipuge suri si nang tu sakori longji government sakori don mahalongi tu amana solar project tang edlo karbia tu malong le ta phalang hol lap lo sok anda chu ilong le den lo non ki duk lo an ga dak sakori karbia tu ke long dun ke sokidar inut vet pusi non anta suri si pupenge inut vet juga long dun ande suri si piji pula council ke hai tum pu ver ti ba minister chief minister de ningje ti ko nat si an bak mati ho suri si ko nat lo pi ko nat lo non pe klang he la sarkar tum council tu aku suri si ping tum ko de ni tum pu ver lo 30 department council along do department thom kep do along tin department ta pharoi si pharohini pharoi thom basuri si amunit sakuri ke claim dia phan hada ang hoi do halada pibile pe bolo ki un council da tumari teng do kok ki pi una thai pipe depsi non hala adani ambani tum
company wang po halatum hansi ka pipi toyi pu kon na halatum people lage people lage company thulang ange non ke la pon cho tagalilang council ni pg pu bom lo kubusi pion po halata direct recruitment act pu do direct recruitment a law do hada direct mane ha count hala council lang ur wepin pen council ke sang le lo hala ke council tum phan CMEM minister MP don pang wai long le lo idom ida council Karbiang Long lo West Karbiang Long lo Dimasa House Dima Hasau lo kedo officer tum ingwai long le lo kang wai yi ka dispur hada commission hini do LD tum phan mane grade 3 tum phan kang wai a commission ka grade 3 pulote junior assistant la junior assistant kang wai tahadak si ingwai pion sukidang hemkar ko abang mirki abang tahadak si kang wai mirki abang boleh mali pulo ben pi kar ko tum phan sarua tu sweeper satu laben sukidar pion atum phan anta bang hadak si kang wai anke ko pulo la tak itung di pion po pipo pu po mo pinang ipu council company atum long do osita kang wai ye ja kong le ha dispur dak de council le kang wai gali ko pulo di pion po ko la so lam bangke la so kama bang company lo bangke dispute ai wai long le de ji bang company tum sa me thang sing wai ji ko pulo eli ke pudun ba ha Delhi sing wai ji ha de Rajasthan sing wai ji ko pulo itum ke long dun po yong si ping tung ban ne tum pu bong lo chuning ha si chuning si ha si suri sira pharo ke thomra plikep ra pho master akam ang hoi klang lo la pen pilo kipita pilo Amahala song bom karbi ke pokebra sirke bet ke long dun kuki bang hini ke long dun reng mai nut ke long dun tribal atum total ke long dun 62 na non alang itu jong si suri pcp hala suri sira pharo ke thomra likebra phobe piobolo pipe de ante council atum ning so dumalam kalimala ilitom hanaka piduk ila hello la si non la Sainik school dan bipo ba ko pine Adani Ambani ko pine ne atum pape wang ko la ke thang da gali ili tum along le na ko pithi ya panchara na lage thang da gali lo karbia tu rapia bob robot chu ide pen ke pe plan atum dolo ar phe katiki pen ke pe plan atum dolo sok tiki wara pe plan atum dolo Kowe evarat pengeje pe plan atum dolo lason pache plan lo pache pe plan long le det nang along le tf nang po pansi la ke la company phan na ke toy thang da gali la ke non ne li ninje lo pini pe na bang bong ne li kan ninje pon nang klang le de jimene mo thek long po ning kan in koi ba phi thek long po ba ning kan ke ba phi thek long po ko son ma je plan ni Angge hala bang suat ke ili tunge der ong lo angge itu malong lipon pipilo ili ke claim po la po hala ke der ong lo non si ili tung ka do ita chingi nai akero report pe losa hala si non ili tum ka chingi lo bolo dan te tum react non fit nai athema long le ke ili tum chingi lo long le munit le de sita long le thi tum du bomji rasila bangso ki pa du bomji bolo de goson lo hala long le thak ka ja tum Polodan ke ili tum munir atum lo munir atum fan ke pangru pada government lo lapen government fan ke pangri bang ta lo pen se pangri ko tasi long le jong si ili tum jor er lo polodan ke mo ili tum akhai ki jut ke ili tum do thai se abdat ko tasi ili tum da ke ili tum fan government of India pen tame 6 schedule around pen si ili tum fan nang rai lo ili tum along le phelan ili tum jutang jubat kan sairon lapen pindeng sumbot lapen ili tum ot edur pen tame itum han 6 schedule pen si nang ra kom labang so a 6 schedule ke do bom pen aposi ili tum anthek ili tum identity pini anda me ili tum chipindeng kon long no ba itum thek long la si pidi oi det po non bijut ko po
la sili tum da ka chini nai bang kala lo ile tum ove kimia tum kusdami tum lang itum lang pon pemena ko aron alo itum ing chap pon bom nai ji la pen ing chap pon nai athema non ke thexera tum da bang tok lo pen is mightier than sword that alam iltum chali pon lo de ilitum non akai ke kache theng ache chok pele tum kichun ji kali seta ilitum ke thek kere biddi ben se ilitum cherai ko muji ilitum atia tami aron pen la se ilitum aron thek se lo plotan te ilitum kapre ka panda illegal hormu claim lo plotan tum aron pen itum khang mum pu la ilitum chini nai bangke la se itum maxim da do maxim long aron legal maxim long ke tong do la se rule of law te aron si ilitum chotoy pa krang ji not rule of man rule of law must prevail not rule of man aprang si ke rule of law pote aron pan si itum adim pek na ko hala aron pan jong si itum adim pek pedat pulo dangte munir ake he no tum si bangrong ko la sa ake he no amuni da tum pha ki pachari long le je pha ake he no kam ke paklem long le je pha ke aron atum pan si law pan si itum chotoy si aprang pedam na ko lalu pulo dangte ilitum adet ilitum ake la pena partame ilitum akinangia sol ilitum sungkrung ahut ilitum aron pan akirap chuhang lo prolongte lo pan ilitum akirap chuhang lo prolongte aron tami ilitum pan pe jok peji tasi pineng we talk so on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State episode 528 along ake hai sarjai ka thar pan nangli kivang pan ilitum pan pardak alam nang thar pan dak ni son point tung la ni son point tung la je article constitution article 19 along e pulo jok ta ning hok ta ching kime che than me ning je long protest long ka protest ta long pulo government birudhe ta protest long pulo non ke ili tinge ka protest government birudhe la protest wer ta kali aku lason mon non meeting ke do aphan along public meeting do yi pulo te feel along public meeting do yi pulo te government phan poisa surihini pinangi kali te suri phota hangar ko poisa surihini pinangi atumi dikhat ne litum feel along le meeting itu ali itu procession dam lo halata surihini pinangi ande laga free kali de lo di free article 19 karkan lo bolande government asam government dum se allo ka selam pu arul ka selam le surihini pinangi hala a feel kaselam ahem pu ba a feel a committee ahem pu a parle pinangi po bangala ke chogi sesa government man si pinangi po bangala ke government ke ili tum fan free han poisa pipe pin pen sung se pin pen jing kita me je than ta me meeting ini ta me po a ron abang hala article 19 na long ke toke kar kan lo pusi nilima tha lage kan lo lapen lage ilitum phan hai isi nang pasu ngoson si doko galang lo ake joy pensi constitution pulo ake joy penela tum dono pulo ko mari diga chingki phan ke ka chingki non ke lam ka than je phan da nam nang ko galang si adu mi ne tinge feel long le kang ni gali procession se ke dam to working ken se ke dam la anta surihini pina ko pulo la jam pute to war ka do itu dam fruta suri thom pinang wer non te ko po kam lo chok chiner di la son ke lage constitution karkan kusineli chinilo to sar pene me port olo posi la sinon il tum ke la nai abang ke la hitum check nang ji labangso Assam Police Act bude la labangso sewa situ pu labangso apps long si kedam ni Assam Police di sewa situ apps polong sedam nai la dak si meeting phanma procession phanma public gathering awareness lasan thoda do ke tok hadi la si labangso aron kapinchong ke all over India se kapinchong ma mate Assam along ri jungjong phanchon mahala bai tum ri target na ko jong si Assam jungjong chot pulotan ke labangso aron ke lage constitution karkan India pusita lo karkan lo lage India le claim sita karkan labang ke chapon simo adhu ka pek le tum kan kona la si pineng we ga apor dolo posi elitum bidding away that pol upon sin tum kan tong no la si throw away this mikir okra now widi elitum labang so mikir okra mate
kilu hak labang so itu ma amikir made itu makar bila subangge tum cewana ko lasi labang so kace wari pulodang de nang dipenta pugarlo ile tum lake ipotar lok si tum ngacar sunai laga cinglu bele tum Kita porhi ni pengna ko lake kita porhi ni lepas ahut penhala TV ke dot akawya trai radio long lam than OTT halai hui ar judun lam ke than ma lun ke kan mang le kar judun nai li lam ke than mang li jasme ar judun nai तो पेनिंग वेकेन इतुम पांच से कंटोन लो नकलांग नमा कोर्टी लपेनिंग जेटो भना तमे आखेरो पेपर पे लो लपेन निल तुम लबांगसो अचताय असब सो अचताय लो मन नमे नंगले तुम फान अहोक पेट अबिरता नंग पाले नंग पाले वेरजे फांसिन तुम बोरी बोनो लसी केलांग तुम नंगकेलांग नमा तुम निंगांग साम लपेनिंग अचे तुम अनमे नंगले तुम निंगे मे पेन शेरिका लबांगसो अचताय पेन इल तुम मो मेसेन इल तुम आखे फान काम क्लैम कोन थेजी बा थेक कोन पोकोसी इल निंग थे पेंसिल लबांगसो तोक सुबागे तोंपन koklo kardom Kardom. acho kemi